Dunia vela Impact TV Kuki channel Chipinthei Talkshow vejosi kaima SEIMINLAL KIPGEN in labon chawi lemna kahin nei kini nahi tuni Talkshow ahi ai hot tukum 2020 HSLC High School Leaving Certificate Examination theme zilna exam na ki bolna ai ho Kuki chate la zong top 25 la top 11 to le top 22 la ai ho Kuki chate la zong yung zawin hizitsun ama ho to ki holding na hi hinay di wahi ama sa penin tuni Impact TV Kuki channel team ho game village sa anakichiin chule tuni ama sa pena ki vilhi nunga nengpilhing HAOKIP ama hi top 22 ahung pang ahi in chule ama hi nilmalaba skula ka ahi in hizitsun ama sa penin nangzong napasam na chunga Impact TV Kuki channel team chule core committee thalang chule producer pa thalang congrats ka hinbolin chule inzo amin chu ka hinsai ta na min se su hi lovin nang ma personal details chanchin thu hi min he no bedding ta sana min je chun nu le pa ho chule family ami za na movam chule tu hi abana nang mai na lungel dan pi mam chule nang ma chanchin thu chok chan hinsai na sa thai ya Kay mahi nengpilhing HAOKIP kahin kapa mini thengin HAOKIP chulai kanu mini hoilam HAOKIP ahi ko ucha hi mi gup kahi ben ke hol mi gup la chu ala second kahi ye namai la chu athum channa chuting ne Nirmal Bas High School ka kai tu kum 2020 ya pathen se na zanin 2020 ko mahin to 22 a pathen ki pachan na hin pi ki pam hai zinga hi le ki top 22 an hum channa hi na percentage si ta na percentage e lo result hum ki phona hi what was your first reaction na reaction ama sa pentry pe hum ni se ki thai reaction ki ti di le ka ki ta sam poi kan say masabangin ka pu pa in kan nu phone number an calling like kan ta sam point roll number I do dhan ta kan gin chan si je chen ke phone nong kan la ngam poi kan nu kan pin chu ma na cho now chu 22 na hong ye te ke on chu ka ki pa wa len ka ki pa in te ne ka ta san the point di lo ham ti no avel be ne ka be ki ni beyond your expectation he dinan he na ahin le hichi HSLC examination na hi mark sangta mudinga naki hingsa lo hi na nang ai le na hin mu na hi naki pa na chung chu na hi sepe na juna lungya la chu kui na gel do am like credit chule kui na le kha hin sim lai high school nan sim lai ozo ho chule kui ning ki thopi ho kui na gel do ji kiti di le first pena cha pathen ka thang pai ka changin na hitabang pa cha na hi kyong kana ke expect poi ting ne hitabang 22 cha ya ka hong pathen ya first pe rooming ka lu den ki pa thua ga sen che ba chon ni ya hong ki pa pi so in dang lo chu ka nei pe ta poi ai le ki pa am he jing ai le khan hin sim sunga hi high school na Nirmal Bas hi class 1 na hi lo la newa ko nan hum kai pa na ma hi lawa hi ai le dang ho hi noi lang ho hi la le khan hin sim ham or only Nirmal Bas se ha ji Nirmal Bas class 2 a pa en ka hong kai class 2 ma sanga chu Mario Montessori jom fara kana kai Maria Montessori na ai le hi Nirmal Bas school ana kaya hi one plus point that you really love about Nirmal Bas Nirmal Bas ka love to the like a teacher ho yang ka love in amo ki vai pu dan mo hi ka de ye a strict in the may hin ho no may school kai na hi ji chu no may hin ho ai hoi selin ai betu pi bin ga te ka na sai di on le ni ho ong hi sen ai betu pi bin ni ong hi khub noi bo se hi khub chung thai lo di chi thil nyau za ho hi kan dei zo ne ken ai hi le lekha isimwai subject tam ta na ai le nangin na favorite subject ta favorite subject na ne yam chule na ne ya hi ya le ipini na chu na chu sa favorite subject ki ti le ke ka nei chom poi ti ta nge ji cho subject zo si ki bang cha na ko in ki bang cha in ka simin ki bang cha in ka dei chom me ai le ni atam khan student atam zo hin ai jing zong subject ai ma ti than tu khan ji na ning na bon na ngai sang ngai very unique de wa hi ne pa mi ai le hichi achievement na hin pi a hin na inza zong ne ka chane hin sai ta na hi zong le
credit it out is because thilkhari achievement hi pachanna let ta hin muting ai there is someone behind na mi anungam ji hin na is credit hi kui na pi nom penam na achievement so na si credit ka sai nom hila ama sa pen hin ka nu ka pin ngai dam ama sa pen hin pathin ka pin nom me aji chu aman itabang pa cha nei ki ong kan ki ya sang lo a hi ji chun aman itabang pa cha nei APA ta ka kila en te chikiu chu lawa ken class 11 12 ka indi oi mi na sai dan le sum ali we ti yong ka zan ki ho sipai sa te ka hi ji chun ke ka changi no lo ni on ka ni kham lo te ke sai ba lo le ji ja chu cái đinh cái tip này nó cái là tập với opportunity tại cái là le how is la sum le pai va be lo cái đinh cái là ai hin le inu ko ma credit na pi no ma hin na ai le credit na pi no ai ta so what is the main point that you want to give credit the main reason because ma so she always with you housing ke ham or she always pray for you what is the main point pi na abi nga pi pe ta so boi pi pe na credit ka pi nom le ka nu le ka pa ka pi nom me ka pa ga ki sei ma sa le ka pa hin ka ne wa pa na hi mi ve si yong ka hi si in hospital ka nu le ka pa no ai lo le hin la tu ka hong khan le pha ne ka hong pa theng se nai ka hong pha don ta hin ka pa hin service ne cha kha to ba nga hi u cha tam ta ka hi ki si chun ka de ka ngai zo si yong ai bo pi in sum nei lo hi on le aman ki ho ko min a sei do point chin de le chi boying in na de chu bolen le kha na sim na di pau hiong le kha na sim na di vai sum kha chang ka i poi te na kha kha ka pa si pe hi ji chung ka pa to ka om khom be hi ben ka nu a credit chu ka pi sang zo no me ti chu le class 2 ka sim ma pa na hi ka nu hin admission yan lang entrance exam ka taw ni nga ka nu in zo si he na boi pi chi entrance ka mu zo wa hi school ka hong kai pan di phana hi pung sagia hi ga ki sei sau be ki le pung sagia hi in ina hi pana ki pa do te di ji chumbu le me min sa ne koi pin ni hala nga yo hi bu le me min sa ne koi pin chi ki chu lawa exam ka ne si si on hin ka le kha sim na hin ai to pi zin ka sim jan so ka to cha ma mo lo in ai to pi zi I think pe ni ki sei le ken bo se le kha ka simai to poi ka nu na ai sim hu e ka ti no me hi mo na ai hon achievement in muzo ting au le ira se le minute sa nga le minute so mai sai sai ji wa hin na chi anung langa pi ti da hard work ti da te chu le pi ti da credit hi min ta zong ji hin na ai le inu ko ma chun credit ka pin component ai le ama in aza chu what was her first reaction inu reaction chui bi ha result 2022 an hong jaw ti aza ka nu reaction ga sai di ama no ke ma bang chun akipa ba len ji thai ji he point ta chu ta san la te in ka u te ha ga dong in a ta hi nam ti ga dong in ti ta chu ko u ne ka ki bang ne ka reaction ta kha na a hi le kha na sim la ya school teacher so in hi HSLC exam ali na prepare mo na ding ha itin na ki thoki ga ki sei le school la ko za ho hin ai ha ki thoki ma ma nge mi banga on chu tuition chu ho chu kala nai khala ni ai bang mi kala ho ta te ding ang chu kana la be point ti ja chun o za ho ai ha ki thoki ma ma nge first term exam second term exam thum ka nei ji min chila chu moni test ho ka nei ji be chi school ho hi test ho ang hi am ho hin hoi se ai ve tu pi vin chu ting le exam hi first time ho ka sei phale exam hi ai bo sa sa ai bin mock test ho hi school a kon yong final exam de chei zo no ai bo pi ke le be chu ba na am ho le kha hel da nga se ke le ai hel ji bin science di sa na ho ka sar pa ho physics a di se kon experiment ho tam ta ve ai pu ji in chu ting le smart class wa yong ai pu ji be very effective ta school phata kha hin na e ho phai sunga ding a hi chi ani malaba si school min thang wai ta kha sunga hi in kai jong na khai kha nen le apart from that nangin song na kham bon za hi hi le school phajong le ai mai kham bol le kan lo hin na ai ji chu nang wa personal la hung lu he ni khat na hi exact le khan sim ji devote na hi ji sim na le kha sim ni ken apungin nyong ka be chom poe ka phat on ne sun ka sim ji ka ti ma me ai le
part ong nei sunga na simji na hile nang gel da ni zinga lang sim ku phajap min te ni tiam or evening lang ko phajap min te na tiam I think that you say that dinka thong ni kyong ka hasa ka sama main ka ha struggle exam sunga na class ten song ka ha ki bogi mama nge a hi jana simyong so phai dinka la hi he no pe ne zinga hi best sa na na hi le ai ho kuki cha te la thing hang mi ho hi exam ma sang le hi le kha sim hi bol ji ko na le exam hung nai ka ati ting le after sorry before 1 month or 2 weeks ting le hin le kha hi buni atamang ini ki gozi na hi chi hi nang lunggel da nai piti ni gela chi chu do we need to get ready before so na pa na all along ki go ngayam or pe na ku khana sim pa hu chi ku nang gel da na kham te ni cái gel dan ni ka ke sai le ka hemisphere nu no ai ne hil cha bang vin class ten ka sim pa na hi ni si hin timetable ka zuin pung thum cha hi ang le apung bang chu ka sai te da poi ka phat ong ni te suna hi si chen exam ma sangin hoisan prepare ki boarding exam ha no sai relax te in de ha ka sim si chi chu he na student hoi na tam zo hin exam ma sangai hoi ta prepare ki bol wa exam hum kon zo la hin relax free here isim ho chu peter piti da le sima hi te aso bol so phazo he ti he in la ta ai le na timetable hin ne sa describe ni bol thai ga na ki man sa dan khat na timetable hi tuition ka la lai wang chu timetable chu hai sen ka zu zo poi chu phat long a thom si chun chi ke na chu ni khana hin subject ni ha ka sa ho hi ka sim ma sa jin ji do pha le be ka sa ja ho hi hoi nom ka sim ji nom so pungza le mun ni ham pungza le na thwa ham timetable chu na nei de lo na timetable chu na nei de lo timetable ka ti na choi le chi tu ni songai subject za ka sim de ka ti ai bang apunga bang chu ka koi lo ji chu apunga koi le ka zui nom ji poi ji ja chu mi atam zo hin timetable chu le ka sim pha na mun ne pha imut pha ti le pha ki pha ti ki sim nang chu na nei de lo he na yeah it all depends on us hin ala chai til khat ka do nom kit khat chu hi chi pachan na sang ta hin ne chunga hin tu hin ma ba na mi tam ta zo hin nei ding jang pa san mi na hi le mi tam zo hin pachan na hi school in a po ham a hi lo le chapang student ma na po nang lung gel da na school top one school a kai zong le kha sim lo le school ya so pass zo de ham hi lo le school hoi mo zong da ma ke ham bol da pass zo chi lai ka hin nang ma ko mi hi pi chi kyong ka share be poi hi bang a chun ke lung gel da na cho half ka ti no me ai le ai ho to government school ho ya di sa jin ke se le private ho to ite le nim cha hin nai ba government school a jong nim chai mu wang wa to ma hung jaw jong nim tho hin na half chu mi a jong ki depend tho he ki kha so in school hoi ka hi jong le mi le kha sim lo le iti chu exam a so pass so ai le twin any coaching classes join na bol exam a coaching class hi kha bo kan za che ko na pe ni cha coaching center a ho chi bo se chu kan za is it necessary to join coaching class for a class 10 any exam I think coaching zao tay hi the car ham or is it not necessary coaching zao wa song ki thing ham pa chan na nei ni thing gel da chi ka sai no chi ga ka sai le kyong ka ki share be poi mi na pu e ka ti no me ke ding a wang chu coaching chu ka la nom ji chu school a hi pha yong he chom ja i o za hon e hi long pu ke he thai long na ka hom ja chu coaching a ka zao le khe thai long ho da ho long pu ka clear ji ja ho chi ke ding a ka phat chom pi something is better than nothing na thil khat sa thil ni ga za chu pa zo ni hoi jin ki pa ma hi le dogs so na ting le na dogs difficulties so le how do you resolve it is solve no boss ya dog hoi ka nei pha le ken ka khot go ma sai ka khot thai lo le ka loi ho ka dong ma sai ka loi ho ka do zo pha le hi ko zo ho ka dong si no zo han ko na le zo ho hin na hoi ka guide na boss hi na pha na hi le hi chi exam ma sang hi stress le pressure hi na nei te ding ta sang min na hi le hi chi stress pressure test na hu ma hi chi nang ma how do you carry on hi chi pressure hi how do you maintain and carry on stress to I ka nei nai jong le ke lung ge la stress a level ja sang be poi chi chi ka ki manage so na ki manage na
how iti na bola do you meditate or EPT na bola na ki kichi overcome ji lekha bo se exam ji phai lungyong hi an piti sai da aling lawing in the town ke ha thai ji lawi chon walking pau ka chi ji in ka ki hui ha ji in ka loi te in tham khara ka chi ji anyway what is your hobby hobby to novel ho sim lekha tinka ho bo sim ka than nom e banga recently a ka hobby ka nei chhle gardening he gardening na ale hiti lekha top 22 na hum ta hin lekha zon na hasim ta samina mi tam join like achievement ha nei ho hiti sangta ho hi bookworm ta bang zo na their life is more less entertaining ti time na mi na hele na hi entertainment side la might be art lang hin the film lang wa hin lung du cái lưng thầu na phải na ai lệ hình qua hi role model khát cái này thế na kinh doanh cái này nhiều sinh cái này hi role model in này pa in này music aku na hi live inspire hi aja aku na hi ai dùng cái ham bỏ hin na nên mà hin qua role model hi cái ham su lệ cái gì ga sai len ke ma hin khodi nga he role model hi kanu katino me aji cho ama hen kale khasim na hon dinga he ai ha boi pi ma yang ama hi ga ki sei le anyo la de banga le kha ana sim no si hin mi la ha no ma sa thai hi na ma ki song na jin mi cho ka bange ji cho ama ta bang situation chu kai ni hi ong hi ka naw to ka li pha han le chi ta bang hi ka face on la dinga hi ama le kha na sim ni on le kai ni hi le kha sim ni din ko sa na ai na to so ti han ko ti no me role model is your mom na very inspiring ai le the high school names in like one point of your life that you regret and one point of your life that you are really satisfied. Next, I tell you. High school, I regret to le, thì sao, cái lối hồ hi na, lối cái na ha xem bề point, nên chú, cái lối hồ cái nhiều apa na, tham gia các bộ tập họ mi cái bảo bề lâu cho, cái lối hồ hi lung hang nhìn thì ngã bộ cái facial expression ra, em muốn ra hi lối cái na tam xem bề point, ai bằng ngã bằng phát na cho class 9 trên này section hỏi cái hôm cái chance phải lối hồ tam ta cái hôm này đồng tiền chú các cái bạn nó cái regret thì cái sẽ không thay thì okay na ai le aim in life is out na to ai chan na hin sai hi tai 11 12 song na hin sin de hi tai la hi aim hi meo sin nei hin na aim in life hi ham chu le why is it cái nhiều bạn là cho em in life hi doctor cái hình nào mà aji chơi phim cái cùng thum cái hi về là hay cái nu hi ta anh về sự thâu in adam moin anh đã thua sợ chú cái về là chấp băng cái hi vàng chung cái nó thua rồi quay như cho hệ cái nó say hệ nu cái lip hai là doctor cái hi anh cái không dần làm thì hệ cái nó chỉ cho chấp băng cái hi vàng chú cái nó này cho class 9 chan chu cái đấy na bana chu UPSC yong ka try nom kit ai ja chu ke MET din le medical la ka lut ma sa no ma cha chu ka nga sa no UPSC yong ka try pe no me ale jira hin thil khat na hin dong right ichi result hu observe interview dang jong ki body na cha hi mi pi dang ho public comment chu le public in question abon nun ke top hu ho hin adang ama ho lung de hi dang hi ham doctor engineer civil service ho thum se ki han min te ama ho chu sei lawa ki he ti na comment public in aboli ichi hin na lung ge ipi na payam sei di ang su ke hin la cho te bang occupation economic care hi mi apue ga sai di le ai ma ki ge tha dong zu he min adai dai pa cho chi pi le hi jeng e ke no me it depends on us na ai le ti pa min a China no zong hung hi ta na ala tu kum lockdown to hi covid-19 to hi le khasim long ki su sam ta pon na asu sam ta pon chu le tu kum a 10 sim ho zong ya tam zo school kai ta lo hi chu le online classes ho zong hi ball win chu le ho thing ang la tam zoi ki ball zo ta lo hi na chi chun ha he zin a hi le tu kuma 10 sim ho hin nang EPT ki go na nei le han khove la exam a hi pachana hin nei thai di ham chi boina sum so na hi iti how will they take part how will iti ready ngai ham chong san hin sai thai chi ke on su ke heta point jong le class 10 level jan hi textbook hi hoisela cover I digest le
ki pass to me ka tinome chile ama ko ma hi advice sipi na pin no ma ko le exam ni bi ko advice pi di ti le cho kay ma routine dung jing ga sai lang ni iti ga de hama chu khapon kay ma le ha sim chom ha ang sai lang kay le ha ka sim sang le bible jung ha ding ni ka simin chi ka sim jo pha le hen taw na ka kin manin ka ki than theng in chi jo pha le ha ka sim ma le ka le ha chu khe thei domin ji chun ka tua ahong pi ti ka sang ha ne ka junior ho yong hi hita bang routine hi pathina ki ngai le ka dai sa in to ten le exam pha le hi exam pi ma sangai ke exam pi dan chom khang sai la a first when ka kithan thing ma sign ka tawna ka chair wa ka kithan ka hoa pa la to ji ka hoa pa ka ke la to ji ti ong thil ong ji chu ka hoa ho yong pa te nei ma cha pi ka kithan te le ka khut na ho yong hi exam sungao hi problem ho yong thai se ka khut ka keng han na ka ta sa pom pi ka pen pencil han lang question paper question answer paper ka kithan do ji ji chu am ho hi ka junior ho ta ni am ho hi step ho hi ji thele ka do na hi kam he jing ai le ke ho ring non zong an hun south hin kai na nang zong la ta ding ka ta sani ga ki chol to min break tom cha ga na hi te wa bi ho zo si 2020 HSLC exam top 22 a hun pang nunga NENGPILHING HAOKIP to ki ho min chu pha chom cha na khungai tin break chom cha na la tin break ki chai chai le pang pai han di Avelin upon Savin Limna Kahinai Kini Inza Kahin Saibangin to 2020 SSLC exam top 22 Ahungpang Nunga NENGPILHING HAOKIP Toki holding Nansu break Masansin in Avintun break the wind ki holding Nanapan by kids in Hitin Ahile ki holding Nansu and it's Hakizing Hitina. Aleto Akahindo Num Kahin Haisunga the Lehasim Nahi infal Yakititing I Boina Tamina one strike to the EPP was on some Damsi Chiho sunga hi na lekha sim hi changya boina na to ha am chule school kai long na tam zo hai jong le i changya pan na la am choi chom chan hin se chi thua hai ga ka sai di le tu kum ta di wang chu wang phat te na om de po ke an het choi le class 6 ka sim na ya ILP ho lai he cha chun kan yaw zat lai si chun hoi sai no ka het a point ka me ke ga recall dan hi le cha sunga ong chu le ha ong chu Kasim thau nai tuition ang kana lai ai wangin school ta hi lo ji chun subject lo sion chu tuition la thai lo ji chun student kha dinga ken thai ki umme ti na a hi le lo thing rang langa jong kang ko pi hin chu chanpur cycle chu le ho district and block nga school tu pi da tai nei win na ai le hi chulanga school kai khu pt na gelam du de phaya hung la dinga phaya hung la hin lekha hi like exam ho face na ding 10 and 12 is on there face na ding 10 level na nga ding da ti taw te phai hi phazam ham halo thing hang ai sim jong le kho de lo ham nang lung gel da
chỉ cái xây lấy cái ghế lòng cái ghế phật quan hiện là heo năng nín đó ta phải chứ thao khai cái xây là chỉ cái xây nó mình là mi nó ngọc bùi cái xây mà sai bằng ở chân abang khát lời chân mi là chỉ phải rằng hay gì cho thêm một tấm tạo gì chân expose nó mai là competition hồi ông nghe bọn nó dạo không nói gì cái kia lên để thỉnh hàng ngày mình nói chú chân nó sao ta khi mình mua lỗ hết thì cho hiện na thì bảo mình ấy là tuin result rằng là số ta in na cho nên result số từ đường truyền từ đây họ và nuôi công ty ở trong pandemic thì COVID-19 giống như ở China là lại từ đây họ tu đi sang Manipur sang là giống như là sang tại chỗ về ai lại thì bây giờ tu nó chung chọn vài tu admission thì huy lại ball đi là thì cho nên thì bây giờ họ chung admission huy lại ball đi là thì cho nên huy lại là chung sang cho nên class 12 và EP stream là đi là thì cho tổng sản hình sách chỉ cái xây lấy cái result thì asu là azing achu emission cái bảo vệ tai online na Harvard School là selection nó có một tai cái tiếng selection một tai anh lại do cái gì mình COVID-19 pandemic mà as top 22 hung khăn này tại na student ho ai lo là quy đang hỏi ít thì hình khôi mà nó ngay hàng năng mà in cái gì health tips it out na năng mà cái hình hết số cái này na do's and don'ts gì hết nào đấy xong này năng nào còn nào xong ít thì hình pandemic xong ít thì hình khôi mà nó ngay hàng thì sẵn sàng hình sẽ cái kiểu đàn thì pandemic xong này anh khát nào anh nộp mình là khát nào anh nộp gì anh nộp nó cho nên xảy tay đấy anh nộp nó chui hi lệ in sung ni họ tao nộp sẽ kêu mình tua thế tên lệ ông nộp bui yên hồi ông chú gã xây đi lệ in về họ tao hi kêu mình nộp mình relationship mà họ sẽ kêu build up cái gì đó mình bạn chú xây đi ok biết đâu này lệ COVID-19 giờ family cái performance là cũng khá là kiểu mình thì mà positive point khác trên hình sẽ là đi rồi là đi COVID-19 giờ thì not only family họ không biết là thì changes tâm tạo hình là họ economic là climate impact những tâm tạo mà hiện phát là tâm tạo mình nói là cái bomb hay gì hết tôi nghĩ cái hồ lim năng dòng hình khô thô xin su sau tại hình dòng để phát triển dài là kiểu nào quay một hình sharing về hồ đình là dòng inspire hình dòng cái tạo sang na và là dòng năng dòng phát hình là vô in tin 11 12 năng xin là dòng phát triển là sát tại hình này cái nên là tôi cái hồ lim băng vài cái khách tình sa thô pi rồi hình cái hồ lim cái thành là đi tao nãy cái hòn dòng hình đẹp vậy thì năng dòng học thành thì sự cái hình xây tin cho nên cũng như cái hồ lim là cái hòn back TV Kuki channel thì mình bị đinh dòng cái này của mình là thì chỉ memento thì memento thì sponsor able thì BOSEM không sai and family mà thì chỉ for ze song pizang wang ko more thì mà chỉ sponsor able thì gì chân thì Impact TV Kuki channel Chipinthei Talkshow head gì đi ngang nó cái quay đi producer pa thằng chú lệ core committee thằng là cái hình bị như thế ai là tuyên ở chạy này Impact TV Kuki channel này bên na channel đang đăng dòng ông thòng này chỉ chân hết gì cái hoàn Impact TV Kuki channel chân trang thua chú lệ ai họ memento sponsor about bị bao nhiêu giờ chung mà cái bao thuy pin nó xây nó trong sản hình xây Awan sa peni tu ni tabang pacan na kalona Impact TV Impact Kuki channel TV niyo yung kipapi na zin na chung bang kipatu kain sa masay tele memento sang di nga ang kaki gong point la kipao me ki di nga kamu masa pena hizi jem memory la ko di ka kitchen jing ning di he tele cha sponsor involve pa yo achung ang kipatu ke saying de Impact TV khang tao jing han mabana lo hin na sang tang han ka tin no me cái bom hệ gì hết ra cái xây bằng năng dòng nó bám làm việc thì nó tôi nhìn tên na mà trao jing lang abana 11 12 năm sinh là ha bolan hung cái boarding nha phải ta top 22 năm người hen 12 thing that top 1 top 2 hung cái word này nha phải ta cái word cái này thì số cái xây hay tính cái bom hệ gì hết ai lấy cái hồi nó sẽ sinh cho nó trai tài thế na năng dòng đang xây na
So ito ni Impact TV Kuki channel Chipinthei Talkshow hi studio ana ki bol thai ta point aji sa COVID-19 pandemic hizi sun nunga NENGPILHING HAOKIP kom nga ana ki chiin ama hi game village zone 1 a che hin chule hi chi Talkshow ki bol na dinga hin in ana ki thumna Paul Thomas Hongsai assistant professor modern college amakle nu chongpi amani zong game village zone 1 KCC venga amani innok ta zong hi chi Talkshow bon na dinga hin pi lo ji din amani chung zong ki pa thuin ki phongin Impact TV core committee thalangin chule mo family zong pathen in thai to tunia ding Impact TV Kuki channel Chipinthei Talkshow hi channel na chayo hitin chule tuni hi chi show Talkshow bet na wa iphat chung pin ho comments le feedback ho Impact TV Kuki channel official website comment le feedback ni pi thai hi tunia ding hi chan hin khain sai tai mun tinai chi Talkshow ge jong sin na bon chawin mangpha